Nasyam hasoman. Pajupah usahita bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Kaima iboge hita hatani Tuhan. Asediar martonggo malobe hita. Mangindo pambubayon ni tondui napasing. Martonggo hita. Tuhan, bagas nasihol hanami manangihon hatamu, ulong atemu, parlobe tambahkon ham, pangarusion na humbamu, marhite tondumu napasingin, huben nami haganupan, ase boy hanami tongon, mangarusi pakon mangauhon, apa maka porsai hatamuin. Ibagas Kristus Yesus. Amen. Ambilan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat na marjudul Horuniuhur pakon pangarapan. Maronjolan maay humbani hata ni Tuhan na tarsurat bani. Matius 27 ayat 57 das kubani ayat 66. Janah nats nagabe pusat permenungan bata ay mahumbani Matius bindu 27 ayat 60 sonon maihatahon ni chay. Itibalhon ma iya ibagas tanoman ni sandiri na baru ope. Na ipatuhilhonsi bani dolok batu. Anjahadop igulang batu bagal bani babahni tanomanai misir ma iya. Bani pesta sabat na paduahon, halak na porsaya mampardiatay masa hamubahon umbani parmate ni Jesus pakon parpuhoon ni. Masa hamubahonon ay dua aspek nasada ay horuniuhur pakon pangarapan. Horuniuhur halani domma mate Jesus ihayu persilang na irayahon bani ari Jumat Agung. Pangarapan halani Jesus humbani hamatian ni bani panorang Paskah. Haluahon na humbani na ibata do mamardalan ni bagas na diari bagas parmate ni Kristus. Ase bani ari sabat na paduahon. Bakay ni Jesus na itanomhon bani batu na niliyang lanjar itutup bani batu. Marhite parmate ni Kristus na ibata manopa guluh na baru. Sabat na paduahon ni sobut dohoma sabatum sangtum. Ay masabat na pasing. Bani sabat na paduahon Kristus padas konambilan na madear ay ma-injil marhite ay halak na dup ibagas sa dosaon pakon uhum ni naibata ipaluah. Ibagas hahumion sabat na lungun. Pagori mamestahon haluahon ni naibata. Ibagas Kristus na dup malupusi marhite parmatin. Ibere do hubata hagogohon, ase mampu laho mangatasi haganup horuniuhur, janah membangun pangarapan. Selaku jolma, gatido hita maguan pangarapan, sanggah tartol sui bagas horuniuhur. Tapi hagolapan ibagas horuniuhur dom maiubahkon Kristus gabe pangarapan na pasti. Bahkan ibagas Kristus, hita selaku halak na porsaya, mangguluh ibagas guluh na baru, janah mararti. Amen, martonggo mahita. Tuhan, doma tongon, itangar hanami hatamu, ulong atemu pargohiham hanami, ibagas na totap makaterima kasih kon haluahon na biniremu ben nami marhite parmate pakon parpuon ni anakmu Jesus Kristus. Gabe manggolo ka nami lang bagas horuniuhur, tapi bagas pangarapan na manggolo hubamu. Ibagas Kristus Yesus, terima kasih ma isombahkon hanami bamu Tuhan. Amen. Nasyama soman, sonay marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhitihon niyay, dumadihut hita manukoli
horja pekabaran Injil riapakon YKB. Tuhan Yesus Kristus mana masu hita haganupan. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.